Pan tao to. Yes. Zanya chi chane bolotai. Zanya percentage paro chana. Percentage zanya recap ka bolote pitam ibo penu cho. Percentage recap ka bawang viota. Zanya lecture. Percentage of fraction help aleti ki boljiam. Fraction to percentage. Percentage apana fraction I help ala khoniti boljiam 20% ho fraction I helping leti ki bolam 20 divided by 100 divided by 100 na. So ये फले divide by 100. पहले fraction into percentage ये फले ना. Fraction अपना percentage आके आलदिंग आलेती बोलिंग हम 1 by 4 को fraction चला ना. Percentage आके आलदिंग आले multiply 100 जी दियो percentage ना. 4 to 8, 4 5 are 20. Answer is 25 into 1 to 25%. Yeah, it's a basic zanya kilo chala na. Aile question khadi solve ho na. Question khadi solve हुआ. Al mix fraction lai ti bol hai kati te 4 1 by 2. हिची पी है कति ते डिवाइजर ना डिवाइजर ते जो फिर डिवाइड दे मा हिची पाई डिवाइजर ते ने चो लेट्स पे हम क्वोशिएंट ना क्वोशिएंट जो सुराया नंबर जमा के डिवाइड हम पे पाखो वन है पे हम remainder na remainder ti chu ye chalanga he ko patin he cha ele hichi pi de ham dividend de chalo na dividend hi capital di hota dividend hui hold ho dinga le chothoma ki pela hold ho thei chana dividend hui ti hold ho de ham dividend is equal to divisor small d na into quotient plus remainder na divisor च पे हम quotient च पे हम remainder चला बना 2 into 4 ना बोमा सकते हम 4 plus 1 ना बोमा सकते हम 2 into 4 multiply मसा ना 4 to 8 plus 1 च पे हम 9 divisor है फिर तो 9 ना अरे हे चला या ही पिहूं दे हम अनुया पा ही as it is kila chala na el achunga pa hi dividend hu era ta chala na ahi dinga ra chun hi divisor into quotient plus remainder ki banga cho divisor into quotient plus remainder na 2 into 4 plus 1 jan ham 2 into 4 jan ham 8 plus 1 jan ham 9 by 2 9 tho na na it's a mixed fraction here. Iti ipidinga 2 into 4 plus 1 equals 0 of the explanation here na. Recap ka tha bolo here. Abana zania ho tabang chu basic question fraction na chu mo sang win past question ka bo mang wi to. SSC previous year PYQ na. Previous year question ka bolo hita. Previous year question question number okay one third of a number is what
A is na. A salary is 50% more than that of B. 50% more than that of B, na? That of B. How much percent is B salary less than A? How much percent is B salary less than that of A? ये खुद दो हम cho tập bằng cái खुद दो हम खुद खाओ नम खुद खा लो fraction ना चुप है उन लोग तब bằng खुद दो fraction लगाया खुद थी assume number fraction in part dia batan nak kan bola tam botang bata che question na sei chu A salary hi 50% B salary sang ake khan na tamai ti na chala na ele number chu 50% more ka jala chan tika ba B chu zarham 1 hial A chu zarham 50% dina chala na more atila na but ihon it is to ham one ta calculation na denga it is to ham ihon B salary chu 100 to na B salary chu 100 nala le A salary chu zarham 50% more so 50% more tala 50% more 50% of 100 plus na 100 plus 50% of 100 हुए दे चला ना क्या जी 50% इज़ार होंगे तो 50% of 100 इज़ार हम 50 चुना 50 देता अले B ही 100 ही ले A कोई पे हम 150 ना 50% more ipiting 100 kila ham tele 100 apana percentage kun ma na teka banga suppose B chu teka banga 40 ga hi wang la chon 50% holo dinga la chon 40 divided by 100 50% 40% hilo 50% ko holo dinga la chon into 50% is at ham 0 0 0 0 5 for 20 50% jala na 20% ke na hile zatta 40 50 60 tine chula na ita ka bole le ka ko le sanga cho 100 kala le 50% le 150 na 100 na 90% akala te le 190 100 apana cho 90 yang na ya cho 100 kila cho ba ya bai dinga na ai le chahi izana tam ham somnga tam chala na question in A salary is 50% more than zero B to say A salary here B sang 50% na tame na 150,000 na ato tele how much percent is B salary less than zero to so B hi A adding ha is not home am ti chala na 50% of home lo re cho 50 unit chala na je 50% na ila do la chi ding ai 50% je ya na hi ding ai 50% chi yong lo re cho na B chu A ading ai zan hong hloma matyala ta hi question an do chu person a hidi ta chu na question an do chu izan al homam B chu A sang ai zan al homam som nga hom chu na e wanga chu abul langa chu be ki compare ham A chu B ki compare chala na A salary is 50% more than कितना B की चीज़ ना B तो की compare चला ना
how much percent is B salary less than kitibana hi chuten ki compare din ne so ipito ki compare a to ki compare la chun chahi a 0 ta chala na hichi hold and this answer chun how much percent is B salary less than 0 B chu a sanga izat na thomam somnga thom chala na to percentage in code so divided by a ahithei percent aka coding ale ipti ka khodam into fraction so percentage code le p so de tam into 100% ka tinga chalo na dia 0 to 0 ki katta 5 1 is 5 5 3 is 15 na 1 by 3 into 100% chalo na 1 by 3 ko percentage ai ne na le pe ham 33.33% na 33.33% oh answer nathema auto tele khudan helan tam che explain ke dam explain ke dam control blitz oh question number में A to take up banga 20 here, B to take up banga 30 here. Question number khatchun how much percent is na how much percentage is B more than A na B more than A. One question number ni na chun how much percent is A less than B. It's the question thei chu na. Ala question ka bata how much percent is B more than A. B A sang alin zo chala na. Is an alin am the question do chala na. Question number 1 kon na well could is an alin am til A chan ham 20 chala na B chan ham 30 na alhin how much percent is B more B is an alin am chiteni is an a difference is an ham 30 to 20 ila 10 chala na 10 alin chala na B 10 alin chala na Evanga then A edo ki compare chala na edo ki compare ala percentage hold na jang chiti hold de ham A de nga chi izana len ham tele how much percent is B chu A sanga percent izana len ham tele edo ki compare ya chi izana ki hiam te na ki hi evanga which depend ko compare de ham A ham B ham then I get the bana A chala na A chu jan ham 20 hizan alin chala na eva percentage ka bode chala na into 100% ko jar ham 0 to 0 cancel ta na 2 to 5 10 to 0 0 na answer p mam 50% da B hi esa A 50% alin joy na A sa 50% na alin joy ti chawada cha izan alin jo mi chipa hi do hi le bata A ko somni chula na B ko hi zan alin chula na he thema hi chan hi som ni ju ko mal som ni chula na ake khat means 50% he thema bata che 10 he 20 to ka compare la zan ham ake khan alin chala na ake khat percentage ta mai khud dinga le hitang ki khud na 50% na chite ni va ale na e wa chite ni ki bela la question number 2 khula exam ata na khod cho basic pa 100 plus ki ti du da khon he on la chon
exam ading athi mo hitai lo pitch ewa tai exam point of view ki hel exam point of view na sim hom ngai question number 2 hai batana answer 2 hai how much percent is a less than 0 b a hom chala na b sang na percent is not home am ti cho question number 2 pa hai how much percent is how much percentage is a less than b chala na atyale a chu jan ham 20 b chu jan ham ai ka jan ham 10 a ki he chala na ama sa chu to ama sa chu chi chi sang ai jan atamam tela plus 10 so matam chala na so percentage age ko chala na to hi how much percent is a hi b sang ai jan al homam tela chala pa na hong ki compare da chala na jan al homam 10 al hom chala na 10 al hom mal khun 10 chala ya ka ji ding amana ipili ki compare ham ipya pa na ki compare ham b apana compare chala na how much percent is a to b sanga izana percent izana alpha chala ip sanga tine cho then na ip to ki compare ham jita ki compare tine cho b ko izan ham 30 percentage ka jidi ya cho fraction cho percentage a bole into 100% ka di chala na ka khona le bata 0 to 0 cancel 1 by 3 को 33.33% आया ना जो ले फ्रेश मांग के लिया ए वांगा चो का खुद दिन आइला ची 1 into 100 को हम 100 divided by 3 percentage चला ना ये जकन खुना ले जा सो हम 3 divided by 100 को 100 divided by 3 को 3 3 is 9 3 3 is 9 decimal ना 3 3 is 9 pepe then 0.33 pepe ra chala na equal to 33.33 percentage it's chala na evang 1 by 3 ko moile 1 by 3 ko peham fraction of percentage of 33.33% he la cho khut ngai lo na answer di jin he tem da ale question khut ben ka tinga ban le fraction to percentage view tin ban le question khut ki ta खराब देता हूँ मज़ीद होना मज़ीद होना हम लोग लेक्चर वेजिंग होता we don't have much time अल्लाह क्वेश्चन करने से पिया नहीं है question 1 question खत गासे मतलब a salary is ना a salary is 150% ना 150% more than B. Now, how much B is what percent? Na B salary is the B salary charging. B salary is what percent less than A? Less than that of A. Na? Chi khud de ale ti khud de ham. Amma sa 50% में तो 150% more किती चला ना? आता का khud de nga hele chi A ting ka ting chi B ting ka ting B के लव या च B जी पे कला धाम 100 अकला चला ना? ना? B 100 अकला दे 50% more का तेरे चा पिज़्ज़ा का जीताम 150 चला ना 100 अपना 50 किया चला ना 50% more का तेरे ना ना ए वहाँ चाहे 150% more का तेरे एक पिके देता 150 क्या दे ना इज़ार देता चाहिए 250 ए वहाँ चपाए इज़ार देता 100 मामा है ये चिंता 150% more तले 100 चुंगाने दे ना 150%
more atile khun ipi wat sa 100 ila 150 na 1250% more na 1200% more atile pi ke ratam 100 chunga ke de long che na 100 plus 1250% more ti chula na jan ham je 1350 de 1350 ele 700% more de la 700% more de le 100 plus 700 a number to 800 tin cha na khat 100 hiya chi 700% more ti la chun 800 tin cha more ke ti la ja khat chung ai la chun ji ja kha ja khat na la ya na ai le question and the piece itam B salary is what percent less than that of A ti chula na B to hin A and compare ta cho na ai le hin that of A to compare janga la nu ya chu pi ji do ham A a ji do chula na achunga hi pi ji do ham izana homa ma difference la do chula na 250 la 100 chi izana homa 150 al hom chuna dia 250 la 150 la dole 100 chula na 150 al homa la chun percentage question cha percentage ado cho what percent less atia chi jana even do ham 100% de chula na dia 0 to 0 ki cancel 25 is na 100 de ka tai 25 leave go 100 chula na cancel left 4 is out of 4 5 at 20 2 in hand 4 1 is 4 5 6 60% na answer cho 60% B who A sa nga 60% in alphabet in cha hai them ta question kha khul be jam le ban chi du tam na clear hon nai lo la question kha khut be ta ipia frictional chi friction hin bole na bata karab dam friction karab datam na friction chu friction topic in phadi ya na no exam ma bole dan na helo ning A salary is 150% more than B te chala na 150% more than B te 100 kala le 150 more te 250 ta chana chahe jakhat chunga 150 more chala na ala B is an ale samtila 150 ale chala na answer to 150 divided by A re ke compare chala na 250 chala na da 0 to 0 ki cancel ta na chide ni ke cancel ala jar ham 5 315 5 at 25 na answer ko 3 by 5 kala na 3 by 5 chu pe ham fraction azol ka 1 by 5 pe ham 20% chala na 3 by 5 chu pe da ham 60% ethema chikan hilon de ne chu pata 1 by 5 ko 20% hele 3 to multiply 3 by 5 ta chala na 3 by 5 ta chu challenge no 3 ka multiply 3 to the 60% ha ahe it's a basic question he ni ra thumi short be na idea ham no sen clear na dinga aballe question khat solve be outin aballe fraction achieve tira man cha ta question tam ta solve hote na apar pa na chi masang ben total next question here SSC previous year question khatma mahla don kata the ratio expressed as percent equals kata question hai na
the ratio na 5:4 express as percentage equals option A to 125%, B to 80%, C to 40%, D to 12.5%. Tika khud ngale tika khud ham equation na sei che pe ham ratio to 5:4 hi percentage khale this 5:4 khud pe ham 5:4 is 2 awala cho 5/14 na cho etema 1/2 khu 1:2 ya na ratio to fraction hele ama sapai masa ding ano khapa khu no kha de na ano nga pa khu ama sapai masa sa deu ano nga pa no kha deu 5/4 hi percentage in khale de cho na percentage ka khale de la fraction ju equal ho jayega titai multiply by 100% chalo na so in previous equation ala fraction cho 5/4 chun he na ala answer cho na so ro thai cho na man kho lo pi cho na 25 to 125% hoi de cho na e wanga cho nangin fraction ni het lawa hi le itin khod ding ham kai le 4 is ham 4 2 is 8 4 5 are 20 na 5 into 25% ko jan ham na khuna le 5 5 for 25 na 2 in hand 5 2 is 10 11 12 125% na ratio ko fraction he ti ko mi ati taw hello la tu ni question phaba pi khoro tena chai na la fraction na ba de ko ten jing la answer basic hin clear hona hi le adong cho ba ya bai de ona basic hi very important in clear ko taw karab ditam abana previous question khama ma solve kiro te 120% of a number बताओ if na 120% of a number if 120% of a number question if 120 lower if 120 is 20% of a number na if 120 is 20% of a number then 120% then 120% of that number is question number A 20 B 120 C 480 D 720 question na say cho nehet himona question na say cho 120 number ki pi khona na khana dinga 20% bo se he ti na thema khana dinga 20% bo hi hichi number adinga cho 120% number cho pi hung hedam teenage matana 120 is 20% of a number matana 20% of number ke halo x tu na x pe hum 120 chala na ele number dan head ta chala na 20% ko pe hum 1/5 eva he lawa ya la 20% tu to
20% of x is equal to 120 na. Abana x na het ale x is equal to 120 into 100 divided by 20. Ethema chi hong so dan cho. Chi achung na nga chi ding chi nui la nga chi ding into hi laga ti chula na. 0 to 0 cancel 2 zan ham 2 6 12 chale x so pi zan ham x is 600 600 dinga 120 hi 20% bet mai tine cho ethiam ta aile hichi dinga cho 120% of the number hichi 120% it be a hidden tine chala na x so adu the question second part in do cho 120% of that number cho hum 600 chala na 600 chi p hidam te 0 ni to 0 ni cancel 600 na 6 to the 12 1 in hand 6 1 is 6 7 7 20 there chi basic cho basic language na clear na ilo the boy this zero tam karab de tam rab in kating khodi dana hilo ninga unitary method exam mata chu ji dam exam mata chu ji lo de cha ne thanna de ga ke bol exam ai ti ki ji dam de cha 120 is 20% of a number na 20% chu pi va sa ham 120 na 20% hichi ahin ke ahi tui tenki jo 100% chala na ahin ke na 20% jo chalai ka ngi de chala na aman 20% jo 120 hai ti cho ethema 20% jo 120 hin hichi dinga jo equation na se cho 120% tela 120% ne chanhung de ta chala na extra 20% hichi 120% chi hol en ti cho ne thema atu tia hile 20% to chi hele 1% chi pi dam 120 hi che pa hi ga kum su na chelanga se na kum su sa ding 20 abana 1 chelaya izat na bol ham chete na bol tha de na 1 na chelaya 5 hele 5 hele ai 1% deu chala na som ni chu 20% to 120 hele one hit I hold on the wall hit a board na one hit I chala na electricity tam 0 to 6 to 12 na answer to 6 into 1 to 6 chala na 1% ko jan ham 6 100% to that the tam 600 data chala na 0 ni to multiply le 0 ni to multiply re chala na ele 120% chala 600 into 120 divided by 100 120 ka sai 1 hele 1 to multiply 120 no ho jale 120 to multiply ngati chala na 0 ni to 0 ni cancel ta 6 to the 6 0 a 0 na 6 to the 12 1 in hand 6 1 is 6 7 720 ya thema hiche pa hi concept khat hiya mel che wen lang hichi unitary method chi kya hung ki ha za de cho exam yo sa chi hung ki jang de cho azo wa pa che le understanding me ka za ya hichi hung ki jang de hichi cho ne het thema hi re hichi concept me het thema hi la heta sau ta ong ji ngai lo pi 20% ko fraction he phal 20% ko pham 1/5 chala na 1/5 ko 120 hi le khat chu 100% in a chacho 500 5 to the 10 5 is 5 600 hele one value to 600 one 100% in a fraction na 100% hele 120% to p hidam ta na khud do thi 100% to kin chala na khud do thi na ai lo ta yang le 20% ko 120 hele 0 to 0 ka thi jana na 2% ho ja ham 1% ho ja ham 2 1 is 2 2 6 is 12 1% ho 6 chala na 100% ho ja tam
600 na 120% khoja da tam 600 into 120 by 100 to 0 ni ka kala 6 to 120 bom cho 720 na kin ki rana khot thi ethin ta geometry method he ba he go ti ta na very important chingana he exam mata nan knowledge ai ba azo understanding aya na net hello la se ta if p percentage of p is 36 na p percentage of p is 36 है then p is equal to p is whole infinite 3600 600 60 बना पे हम 15 चला p percentage of p is 36 है p कोई p एकदम हिची बोलचा चला फ्रैक्शन का पाँच लोड होते हैं बाना क्वेश्चन कोड कितना होता है kan boda tam zan hai 16 of 1 na ale pe hum che p percentage of p percent ki p di hum divide ki chula na of ko pe hum multiply chula na p percentage of p is 36 ki tala bata che p ko hod on 100 पाए चला होगा कोई नहीं चला ना p into p is equal to 36 into 100 चला ना p square पहले p से p square डाल चला ना 36 into 100 को 36 into 100 तंग कोई थी ऐ लवा यान ले 3600 यान कोई थी ऐ वहाँ 36 into 100 कोई गोम नहीं लविन अले स्क्वायर ही लंखना का 16 ले p सो रताम square root cube root hello square root of 36 into 100 na 36 से पे हम पम लगा हम पोला 6 square चलो ना 100 से पे हम पम लगा पोला 10 ना ऐसे में आंसर को 60 ए लो ले बता चिपा ही नहीं थे 6 square जो 36 से तीन है थी वाला बता जो अंदर रूट हो गई तब ना तेरे 6 square ना into 100 को पे हम 10 square ले square की कैंसिल था ना 10 आ देगा ना 6 आ देगा square ले square कैंसिल ले 6 तो 10 बोम था चला ना बेसिक क्वेश्चन वही अपन ले वही 10 खुद होते ना previous year question चुत्ता चुन होता या तो इन concept है चेंज सारो तेना बांध ले question आखों खुद ले वन head 100 touch अजवा कसई percentage जो बता 50% of 7 to 0 का खुद दिंगा ले इतने का खुद दिंग हम अलाम पिया 50% of 720 का तीर चला ना 0 to 0 के सर 5 1 is 5 5 2 is 10 ना 2 3 is 2 3 is 6 2 6 is 12 0 आंसर तो पे हम 360 ये बेसिक मेथड चला ना बेसिक मेथड ए वंगा चो फ्रैक्शनलिटी न खुद हम तले 50% है पे हम 50% है फ्रैक्शनल है ना ले 50% को 1/2 तीन चो ले 1/2 ऑफ को पे हम 720 ना 2 जना हम 2 3 6 2 6 12 0 का साउथ का गजी सा ता हो का चाहिए थे खोला ना या फ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट है थे मा फ्रैक्शन है इम्पोर्टेंट ही अल्लाह खुन 25% है पे हम 25% ना 25 1 is 25 for 100 कती चलो ना हितां का खुद थे ए वहाँ 25% हिंदी पी वसा 1/4 आंसर सो चलो ना ए वहाँ ना होना बाद इस फ्रैक्शन 25% जो 1/4 ही ना
20% khoi pham 1 by 5 na iting kun ham tela 20% chala na 0 0 ka kat 2 1 is 2 2 5 is 10 answer to 1 by 5 hita ga kat le chu yo sa karata na bahat na 1 by 5% na atu tele it's na bahat nam tam ga khodata 1 by 2 pe ham 1 by 2 is 50% na 1 by 3 is 1 khoi pe ham 1 khoi pe ham 1 hi pe ham 100 divided by 100 khoi pe ham 100% tina chala na 100% khoi pe ham 100% kiti chala na ekai le 1 na 1 ahin ke 100% so na ala tika ba 2 divided by 2 khola 100% chala na ahin ke dina cha ni la ni ka za manga hi la cha ahin ke ka za mang chala na 1 means 100% ka jang tai tina cha ale 1 by 3 pe ham 33 1 by 3 33 1 by 3 percentage na ai wanga chi fraction hi tayong hi SSI ke ha do ai wanga chu beng a khoti ki zo am 33.33% ke bang cha 1 by 4 pe ham 25% na it's a mixed fraction am lo la decimal ngai lo na 1 by 5 pe ham 20% na 1 by 6 pe ham 16 2 by 3% mixed fraction hela na hi ta hon ki pi la 1 by 6 otherwise 16.66 point zawa 66 ki tingai lo pe cho point zawa 72 ki tingai lo pe cho point zawa 7266 ki ti cho min ai kila na 1 by 6 abana 1 by 7 la 1 by 7 hi pe ham fraction of 14 2 by 7% na chukho decimal pe ham 14.28% ya 1 by 7 abana 1 by 8 la 1 by 2% हम वही लगता हूँ 1 by 0 टाइम 1 by 7 या 1 by 8 ला 12 1 by 2% ना 12.5% नथे मा 1 by 9 ला 11 1 by 9% ना चुको decimal है पितो के बगम 11.9 मा है 11.11% ना जा 1 by 10 से पे हम 1 by 10 को 10% ना 1 by 11 ला 9 1 by 11% ना decimal है क्या दिन आलेला 9.09% ना हिची बसा ऐसा सिवा ताऊं की दम में थे बेंगा ताऊं की दम में थे ना बेंग वन decimal हा जाओ 1 by 12 ला 8 if you have 8.8 episode है fraction mixed fraction 8 3 by 5 8 1 by 3% ना 8.33% 1 by 3 होता 1 by 3 हो 0.33 चला ना 8.33% 1 by 12 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 1 by 1 by 12 ना अब आना करब देता हूँ 1 by 12
1 by 12 zo hai 1 by 13 la 1 by 13 hi 79 by 13 na ja 79 by 13 percentage 79 by 13 khoi pe ham chi ra bing ni lo ta ji do ja chung e pe dham chi 7.69 percentage bahar to no 7.69 percentage ji 1 by 13 hai ti na chu 1 by 14 la 7 1 by 7 percentage na chi pe dham decimal point na 7.14 percentage na 1 by 15 bola tin aban le 1 by 15 la changi very pay mo he pay mo 6 2 by 3 percentage na 6 2 by 3 percentage pe ham 6 point dhyan na lai bom 66 percentage 1 by 3 ho 3.33 la 2 by 3 ho 6.66% diya na diya 16 2 by 3 hai 6 2 by 3 abana hi 1 by 20 1 by 20 1 by 5 ko 20% chala na 1 by 20 hi 5% di bung butin na 1 by 25 hi la 4% hi chu 1 by 4 ko 25% hi na dia abana 3 by 8 chung he pa mo 3 by 8 hi pe ham 37.5 37.5% is pe ham 37.5% na ja abana hi 1 by 30 1 by 3% 1 by 30 la 1 by 3% is ja hichi in bahar bilang bana jingla ban bolta to na no pata ne bahar bilang ban la jingla oren bol ke tauta